singular honor to hereby declare the 2021 municipal elections concluded as free and fair. Jwale ka ha dikgetho di fetile, se saletseng mekga dipolitiki jwale ke hore e dula fatshe e thehe mmuso wa kopanelo. Phatlalatso ya sephetho ka Labone e bontshitse ANC e theohela ka tlase ho diperesente tse 50 lekgetlo la pele ha e sa le naha e kene demokrasing. There are people we will not talk to. Two parties have indicated they won't talk to us. Which are those parties? The DA announced yesterday that they would not wish to talk to the ANC. We are the opposition. We similarly would find the DA and Action SA a bridge too far to cross. Moetapele wa DA John Steenhuisen o re mokga wa habo o se o ntse o buisana le mekga e meng. We will be certainly looking to create stable coalitions. Those processes have already started, and we look forward to being able to form stable coalitions where we can. Where we cannot, we're going to go onto the opposition benches and be an excellent opposition, just like we are in the National Assembly. Meli EFF le yona e re e ikemiseditse ho ba karolo ya mebuso e metjha ya kopanelo ya puso. Let them come, let's talk. If we're not ready to govern, we'll say no one is speaking to us. We don't want to talk to anyone. The first preferred model is that you take your municipality, we take our municipality. In that municipality, we supervise you through legislation. We don't go into the executive. We become speaker, chief whip and committees, and we hold the executive accountable. IFP e sebeditse hantle haholo KwaZulu-Natal mo enang le botshetsi bo matla teng. The next phase, of course, is going to be the coalition cooperation talks, which are going to now roll out the new phase of administration. And of course, the eThekwini results are very, very good. Highly FF Plus le Patriotic Alliance le tsona di sebeditse hantle ho le dikgethong tsena. Lekgetlo la pele ha sa le ka 1996 ANC e tlo qobelleha ho kopanela puso masepaleng wa eThekwini e le moo e nang le botshetsi bo matla teng. E kgonne ho fumana diperesente tse 42 papisong le tse 56 ka 2016. There is no way that the ANC would have the DA as the first party to go to. So in the case of KwaZulu-Natal, what would work best, in my view, would be a coalition between the ANC and the IFP. You would recall that the EFF has pushed the IFP one level down. So it means then one of the parties that should be considered is the EFF. Ho sa le jwalo moetapele wa EFF Julius Malema o re mokga wa habo o ikemiseditse ho sebetsa mmoho le IFP ha DA yona e re e ke ya sebetsa mmoho le EFF. Ekuruleni la ho ja mebuso ya kopanelo e sale e le teng ho tloha ka 1994 dikgetho tsa mebuso ya mahae tsa 2016 ke sesupo sa hore mefuta ena ya puso e tlo ba tlwaelo dipolitiking tsa naha. Ho latela sephetho sa ka Labone ke bo masepala ba 70 ka hara naha ba hloileng ho fumana diperesente tse 50 mme ba bahlano ba bona ke di metro tse 5 tse kenyeletsang masepala wa Ekurhuleni. Mona ANC e boetse e hloile ho ikgapela tlholo ka kotloloho. Mokga o lahletswe ka diperesente tse 10 papisong le ka 2016. Harle ba Eastern Cape mekga e menyane Nelson Mandela Bay Metro e re ho sale ka pele hore e phatlalatse hore ilo sebedisana le mekga efe. Mokga wa ANC le wa DA e fumane ditulo tse 48 mme e hloka tshehetso ya mekga e menyane ho theha mmuso wa kopanelo. FF Plus le mokga wa Good e re ha iso nke qeto ka hore na e tla sebedisana le mekga efe.